يشوتوا بكافيني يشوتوا بكافيني خليه ما يفتح ازاي imirwano yakajije umurego muri Israel mu gihe abarwanyi ba Hamas bakomeje kwihagararaho kurenza igihe cyari kitezwe. Ingabo za Israel zishe abantu bagera muri 500 ku munsi wa gatandatu. Minisitiri w'ingabo wa Israel Yoav Gallant yavuze ko bariyeri ya Israel ishobora gukazwa mu kubuza ibiribwa na lisansi kwambuka bijya mu gice gituwe na miliyoni 2.300 z'abantu muri Gaza. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel yatangaje ko ingabo zisubije ibice bituwe byari byafashwe ariko ko hakomeje kugenda haba ubushyamirane mu gihe bamwe mu bagabo b'abanyepalestina bakomeje urugamba. Mbere undi muvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Richard Hecht yari yemeje ko birimo gufata igihe kirenze icyo bari biteze ko bazabagaruye umutekano. Abanyepalestina bavuze ko bakiriye za telefone n'ubutumwa bwanditse kuri telefone buturuka mu bashinzwe umutekano ba Israel bababwira kuva mu karere ahanini mu majyaruguru no mu burasirazuba bwa Gaza. Banaburiwe ko hashobora kuba hari ingabo zirimo kuhakorera. Hamas ivuga ko igitero gifite impamvu bitewe na bariyeri imaze imyaka 16 n'imikwabu Israel imaze imyaka ikora mu ntara ya Cisjordania. Imitwe y'abanyepalestina bababajwe n'ibitero n'urugomo bavuze ko byabonekaga ko bishobora kuba kubera inzira y'amahoro imaze imyaka hafi 10 yarahagaze no kuba abayobozi b'abahezanguni ba Israel baravugaga ko bwa nyuma na nyuma bazomeka ubutaka bwa Palestina ku gihugu cyabo. Israel n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuze ko nta kintu cyasobanura ubwicanyi bukorerwa imbaga y'abasivili bigambiriwe.